Verse of the day on Mega Grace Hour. Our verse of the day this morning is found in the book of John, chapter 11, verse 4. uJesu esekuzwile lokho wathi, lokhu kugula akusikho okokufa, kodwa kungenxa yenkazimulo kaNkulunkulu kuba indodana kaNkulunkulu ikhazimuliswe ngakho. Jesu esekuzwile lokho wathi, lokhu kugula akusikho okokufa, kodwa kungenxa yenkazimulo kaNkulunkulu kuba indodana kaNkulunkulu ikhazimuliswe ngakho. Lola verse siqala ngalusuku namhlanje on a Thursday morning ukuthi lokho kugula akusikho okokufa, kodwa lokho kugula okokuthi indodana kaNkulunkulu ikhazimuliswe ngakho. Okusho ukuthi ngamanye amagama uNkulunkulu ukuvumele ngamabomu lokhu kugula kaLazarus ukuthi kufike ngoba kade efuna indodana kaNkulunkulu ikhazimuliswe ngakho. Awuyathintekime kanti khona ezinye izinto uNkulunkulu akayidedela ngamabomu kuba ifike kithi ngoba efuna indodana yakhe ikhazimuliswe ngathi. Kanti khona ezinye izimbo uNkulunkulu nje ayeke ngamabomu kuba zikufikele zikuhlasele, hayi ngoba suke engayibonanga uNkulunkulu kodwa usuke eyibona bese uyayidedela zifike kuwe. Lezi ke noma ungathandaza ukuthi iphela uNkulunkulu uyayidedela zifike kuwe until kuze indodana yakhe ithola inkazimulo. Awukhona ezinye izimo uNkulunkulu akeke ilethe nje empilweni yethu uthi uyavuka nasi isimo sesempilweni yakho kanti uNkulunkulu ufuna ukukhazimuliswa. Khona ezinye izinto uNkulunkulu akayidedele nje abantu bekubuke beze bekuhleke beze bethi uNkulunkulu wakho muphi, kanti uNkulunkulu wenza ngamabomu ufuna abantu bebone ushona phansi bese yakuphakamisa bese abantu esimeni sakho bebona uNkulunkulu. Kanti khona ezinye izinto khona ezinye izimo ezifikayo ezingekho ngathi kodwa ezingoNkulunkulu kodwa ifikele impilo yethu sishayeke sikhale kanti akukho ngathi kunguNkulunkulu ozothola udumo ngesimo sethu. Awukhona ezinye izinto ekesidlule kuzona abantu beze beconclude ngazo beyibona zisehlela impilo yethu kanti abantu bazobona uNkulunkulu kuzo lezo zimo bebona ukuthi kanti uNkulunkulu uyakwazi ukuthi amsize umuntu edlule esimene esinje. Kwathi ngithi leso simo odlule kusona amazulu afuna ukuthola inkazimulo, amazulu afuna ukuthola udumo ngaleso simo. Ungakhathazeki, ungabusakhala, amazulu afuna ukuthola udumo futhi leso sifo lokho kugula akusikho okokufa. Ngeke kubulale lento odlula kuyona, leyo nto odlula kuyona ayisisi isiphetho sakho kodwa kwenzekile kuwe ukuze uNkulunkulu athole udumo. Ngiyazi namhlanje uyakhala kunzima kwenzeki ngendlela ofisa ngayo kodwa ngizokutshela ukuthi leso simo leso uNkulunkulu ufuna ukuthola udumo. Usivumele uNkulunkulu futhi akusise sekufa, ngeke siqede leso simo sizofika nje bese siyadlula uNkulunkulu esethola udumo. Abantu bazothi uNkulunkulu uyakwazi kanti kumkhipha umuntu esimene esinje bese beyamkhola bethi impela uNkulunkulu khona. Uma ekwazi ukusiza lo wamama impela uNkulunkulu uyaphila. Uma ukwazi ukusiza lo muntu ekulesi simo esikhalisa kanje impela uNkulunkulu khona. Khona abantu abazofakaza ngokubona wena ungafanga esimeni sakho. Khona abantu abayovuma uNkulunkulu ngokubona wena udlule izintweni eziningi kodwa wama wasurvive bethi impela uNkulunkulu khona. Uma uphumlane kwazile ukusurvive le yampi impela uNkulunkulu khona. Khona abantu abayothola ithemba nje sebefuna ukuyibulala beza ukuthi wena uke wadlula esimeni kodwa wangaqeda ngawe wabekezela esimeni base bethi uma uphumlane edlulela wangagive up wama shuthi nami ngisengakwazi ukudlula lesi simo.